من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. المسائل. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجريا باكلي أني كمناني أني بناني أني وورو شهر ربيع الآخر من هجلا سانكالو نانينا بسويني أمغاني ولون فلاني ميلاد النصارى كجاتي بافلا أني مغاني ناني سانكالو تانا بسويني وبساباني أمبي داودا بو مسجد رجاق وامبو كونو درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتاب كونو كتاب التوحيد. بوندا منا كون منانا كوني دان تمنا مغنيمو كاكابورو بونياليلا كدان تمنا مغنيمو كاكابورو بونياليلا abe mogo nyoma ka kaburu laba ku ke boli de nube bato ambo o bonda kam masaila ude kono ako fihi masailu ako nimbonda tiru doba kono masaila doba kono. Al-ula masaila folo tafsiru al-awsan aye boli tafsiranye boli koroye minye ayo fanye wa hiya kullu ma ubida min dunillahi. boli yede wasanu yede fengo fenna batora kafara alaka sawa'u kana sanama aw qabra aw khayrahu. o bato fen kera munima yesa ube ni qaburu doa ubona nyogona fengo fen batora kafara alaka otogo de ko sana kol awsan ko boli akera munima lama de dosa akera kaburu yesa akera ulutana yesa fengo fen batora kafara alaka otogo de ko boli. donc bonda hadisa nye o yiranna. الثانية تفسير العبادة. الثانية مسائل فلان تفسير العبادة. bonda inkononana aye bato fana tawsiranye bato fana minye ka korofanye وهي تجلل والقضاء لمعبود. bato minye yere doya ani yere majigi bato fenye خوفا ورجاء ومحبة وتعجيم. كايره مجيغي كيره دويا باتو فني ودرونت فناده إكيره مجيغي كيره دويا باتو فني خوفا نيبه سيراني ورجاء أني نيب إجيغي بأكن نيمكا ومحبة أني نيبا باتو نيبا كانو وتعجيم أني نيبا بونيا bato ninde nibe ala bato munye ibada minye yere majigi alaye ka ala bato nisra lembe ala ka janga kata koro ijigibe ala ka nema la nibe ala bato niba kanu nibe ala bato niba bonyo.
لقول تشيدن كما فسو لا تجعل قبري وسنا يوبر أكننك قبر كبوليه نابا بطو donc minye murjiyaw uluye ala bato ni jigi doronde usiralenta janga kata koto uba fo lema murjiya wadiya to salafu do ko mane abadallah ni mogo minye ala bato bi razai kon jigi ba kan nema la doronte sira aka janga kata kono nema bato ni kasira janga kata kono koro nya bato jigi ba kan nema de la fa huwa murjiu murjiya de man abadallah bil khawfi faqat fa huwa haruriyu ni mogo minye ala bato ni ala nya siranya doronde konne be ala bato ni aye janga kata munun fo sirale mbulu de koro doro fana ye haruriyu qawariju de fana parce que lu fana de ayatul waidu nunun takabara kenuye aya munun nana ki jigida la kanema ka ko lu toy man abadallah bi mahabbati faqati fa huwa ni mogo min fana ni aye ala bato ni kanu doronde fa huwa asufiyu sufiyu fana ulu de be ala bato ko ulu be ala bato be ala kanu de doro ulu be ala bato na kanu de o kofe akomani abadallah bil khawf wa razai wa mahabbat fa huwa mu'min ni mogo min ala bato ka sirala ka jang kata koro ki jigida ala ka nema la ki jigida ala ka nema ka ala bato ko ni ba kanu de ninde to ko mu'minin الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. الثالثة مسائل سبنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف من وقوعه. ko cide ma tanga masaila sabana cide ma tanga nyini fo asana o keli denye cide sirana min keri nye aye tanga nyini alaka kisi odema wazalika fi qawlihi obe yoro jomo be cide ka kuma dela allahumma la tajal qabri wasana yubadu ala ikanin ka kaburu ke boliye na be bato donc cide nye tanga nyini ke kala tanga nyini munna asira na kodo de keli corona ye ala tanga nyini ko kanake oye munye aka kaburu kanake boliye ka bato الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا. الرابعة مسائل ناننا قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا. Cidenya aka kaburu minali kasira aka kaburu minali akanake boriya naye ala tanganyini ala kanuke ayatugu nabi nyuma munun temena nyulu ka kaburu minani kuke misiriye aye atugu uludela ayatugu odela wajalika fi qawlihi obechiden ka kumala astadda qadabullahi ala qaumi ittaqaju qubur anbiya'ihim masajida alako ciden ko alaka dimi bonyana mugoka mugo munu nyu kan nabi nyuma ka kabru mina ku ke mishiru ye o ko fera ko allahumma la tajal qabru wasana ayatu go odela ciden ni aka kabru kana mina ka ke boliye na be bato ayatu anani aye anin ni yoro de tugu nyona nabi nyuma munun temena alenye ukam mugo yu ka kabru mina kuke mishiruye wala lefona ya tatugu nindela. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. الخامسة دورنا ذكر شدة الغضب من الله. alaka dimi geleyali fori kafo ko ala be dimi kosobe anyo do hadisa inkono توقج من قوله أمبو منك بو تشيدن ككملا استد قدب الله أكو ألك دمي جليرا
ala ka dimi gele yara mogo ka wa fihi isbatu alqadabi min allahi haqiqata nimba kono ka dimi sabati alaye haqiqa dimi haqiqa ko sabati alaye lakinnahu ka khayrihim min sifati alafwal mi ala ka dimi sabati le min fulene ka dimi haqiqa sabati alaye abe komi ala ka mankutu to munu nabuke allati na'rifu manaha wala na'rifu kayfiyataha mankutu munu ambu mana do me antu ke chogode do donc ala kam mankutu ni mbala kam mankutu da mankutu munu ni ala buke mankutu munu ambu mana do me antu ke chogodo ado enu ye imamuna maliki nyinenka ko arrahmanu ala al-arshi istawa ambem istawa mana do istawa akuru tara la reshika me kaifi antodo ala kuru tara la reshika chogodo antodo imamuna maliki yode jabi أكو الاستواء معلوم والكيفية مجهول أكو على كروتارا لارشيكا ودونين دو مي على كروتارا لارشيكا تشودي ودونين تي ولا على كم من كتو ناباك أهل السنة والجماعة وكا أقيدة مني ولا إبا سبتك حقيقك مانك مي أتشغو إتودو أنتو تشغدو وفيه أبا كنو أنه يتفاوت كو على كدم نونون فنا وتكلني على كدم بونيون كرو كما ثبت في الحديث الصحيح حديث صفاءات كما ثبت را حديث سهلن كنو تشغمي تشيدن كسنيا لدونك حديث قيامه كنك إن ربي قدب اليوم قدبا لم يقدب مثله قبله ولا بعده أبو حديث كنو nabi nyuma kelen kele bafo ntigi ala diminara bi dimila ama delika bi dimi nyogona ka ama delika dimi aye dimi minke bi ama delika dimi ke binye komi bi dimi nyogona ewa ate dimi ke bi ka dimi kofe fana komi bi ka dimi nyogona donc olay oya ira ko ala ka dimi chogo wire u bolembe nyogon koron dimi do ka gele ka teme dimi do ka anyodo حديثين كنوا السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة التي هي من أكبر الأوثان السادسة ورنا وهي من أهمها ودي مسائل نونن بيكا همين ودي همين نكتب مسائل نونن تو بيكا معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان لا تبتو راتشغودي أنيو دو حديثين كنو لا تميني بولي نونو بكم باباي لا تميني عليك بوكا تممكا كافرو كبولي بكا أبتو راتشغودي أنيو دو حديثا كنو وذلك في قوله ودونا يرو جمعشيرين ككما كنو فما تفاكفو على قبره أقول تمامي لا تمغنيما دي تندو tumame asara donc mushriku tara sigi aka kaburuka ka bato bo lata bato chogo kera de kata siga ka kaburuka ka bato ka sigi kaburu yorola ka bato lata bato ran chogo de la donc aye bonda do hadisa do na bonda infana do na de ko ka danteme mugo nyuma ka kaburu bonyalela aba laba ka ke boli de na be bato lata mugo nyuma de mugo de dante mena aka kaburu bonyalela alaban kera munye ciiden ko sigira ka kabato anyo do hadisa in kono bonda in kono ayo yiranna lato batora chogo me ayo yiranna السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح السابعة ولون فلنا معرفة أنه قبر الرجل الصالح أنيا دو كولاتا كم مغنيما دو دي كبرو دو لا تيمغو نيوما دودو اكا كبرو نو يا باتو توغاجو من قوله امبو منا كابو تشيدن ككما لا كان يلوتو لهم سويقا اكو مغو نيوما دودو اتومبي يوا مغو alikama mugu atumbe odeni tulu nyagambe kaduma ube tamoro be na nyogona ba nyaga abano de nyagambe ko di hiji dewma ay lelo hujjaz
atumbe minye shaira mugu atumbo de dila ni tuluye ube sirime ube tamaro hiju dewunye li annahu muajjamu indahum parce que minye lata ye ninche abonyalendo makankaw fe mushriku fa bonyalen tumbu bolo wal qalibu kachaya la yakunu muajjama illa sahibu dini mugo sifana te bonya mugo bolo kachaya fo dina tigi donc ni ya irana lillata mugo nyuma dero mugo nyuma kaburu de do nu ya bato parce que anyo do ciden ko tumbe ewa minye alkama mugo atumbo de dila hiju deunye abonyalen tumbe kafiru bolo abonyalen tumbe mugo bolo kachaya fana mugo site bonya mugo bolo fo dina tigi donc ya irana ko lillata tunye mugo nyuma de donc nu dante manaka kaburu la ka bato الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. الثامنة مسائل الشجنة أنه اسم صاحب القبر كلاتا كو قبر تجين دي توغي كلات أنيو دو حدث كنو قبر تجين دي توغي كلات وذكر معنى التسمية بو كاتوغو ويلي فنا كلات أفنا معنى فوراني لا تكره مني يا لط بمعنى يا لط سوائقة معنى سويقة نابي نيو من يالي كما مبو نيابا دلا يا لط دونك أتوغو كبوري مغو نيوما ينتوغو دي اسم صاحب القبوري قبور تيغي ينتوغو أنيادو لا تددو بو توغو ينفنا دا سببو وفنا دونا وهو أنه كان يلط سويقة ko atumbe alikama mugude liye luttu kore mune ka nyigi ni tamaro e ka ni tamaro nyagambi ube ka nyigi ka ni sirime nyagambi donc adonna ko ewa kaburu tiginde togo ye ko latu bo togo yin fana dara la ni sababu mi nyanno fana do wa huwa annahu kana yaluttu sawiqa التاسعة لعنه زوارات القبور. التاسعة مسائل كنتنا لانه جوارة القبور تشيدن كدنغا كتا مسوما مسوم بتا كبر جارا أي النبي صلى الله عليه وسلم تشيدن كدنغا وذكر رحمه الله لفظ جوارة القبور مراءة لفظ الآخر منا مؤلف جوارة القبور تكوفو لنين يدي فو تشغوري كوكولوشي fo cogore be ko kulosi o yejjumaye lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jairatul qubur ma lay jairatul qubur bila ka jawaratul qubur ko deta العاشرة لعنه من أسرجها. العاشرة تنا لعنه من أسرجها ciden ye mogo danga ni mogo min ye lampam mene kaburuka وذلك في قوله وبتشيدن ككملا والمتقدين عليها المساجد والسرجا أني مغمنون يمشيرون منا كبروكا أني مغمنون يلمفون من كبوسون من كبروكا وهنا مسائل مهمة لم تذكر نسمين كويا أكو كيري دون كيري مهم مسائل دوبي مسائل مي ni ahamilendo me muallifu mofo وهي ويجمع أن القلوة في قبور الصالحين ni mugo dante mena mugo nyuma kakaburu kakola yusayiruha awsana kama fi qabr allat abe mugo nyuma kakaburu labaka ke boli de komi lata kakaburu kera chogomi muallifu mo ofo kafo ni dante mena mugo nyuma kakaburu kakola bonyalila drobe mugo nyuma kakaburu labaka ke boli de komi lata ka bonyali kan kakaburu bonyali labara kallata kakaburu ke boyewa boli e chogomi wa hadhihi min ahammil wasail bo ninde sira haminenye ani sira hamine mana sira min kan kateli kam mugo nyuma kakaburu laba ka ke boli e asira teleman de fulen nye mugo nyuma kakaburu bonyali wala mu yadhkuru hal muallif rahimahullah
me muallifu ma fo alaka nema ولعله اكتفى بترجمه ان هذه المسائل لعل مؤلف يا وسدو بوندات دو تشوكو دي لا ناما ني مسائل كريكريا كافو باسكو بوندات دو تشوكو لا كو تشوكو دي باب ما جاء في باب ما جاء في في قبور الصالحين يشيره اوسان توبر من دون الله لعل بوندات دو تشوكو من فلان ني aya wasado o yoro de la nama lata ka kaburu nyoro tafo aya wasado o yoro de la tarjama de la wode ya kari kaboni masaila donina bima hasala lillata mana komin kera lata ka kola fa ija qila bijalika falahu wajhu nim gommin yennin fo nyesi yoro bala mana nim gommin ko muallifu ye lata ka yoro min fulani nye aya toyede ka wasado bonda indela ka wasaru bonda indo chogo de la ni mugo min ko akalla nyini ode ato mallata ta inkrekrea ko lata ta labana ka ke boliye chogo mi mugo nyuma fana ni ya ka kaburu bonya dora be ke boliye ko min lata ta ke ra boliye chogo mi mona yo fori toye aya wasado bonda yi ndo chogo la buno semu ko ni mugo min nyen fo nyesi yoro bala masailatu akon ni masaila wore al mar'atu muso إذا جهبت لرودة في المسجد النبوي لتصلي فيها أكون مسلم ترى أراودلا ما نتشيدن كمسير نمسلم ترى هجيرولا يترى تشيدن كمسير لا نترى أراودا يرولا بس كأراودا نتشيدن كو إيوا ما بين بيتي ومنبري أراودة من رياض الجنة donc fasamanta dobe o yoro ni tara sunna do ni sera karakan fula salle iba salle bo akoni musom min tara arawdala pour ka salli arawda inde kono fal qabru qarib minha kiden ka kaburu kasru arawda inna fataqif wa tusallim wala mani fihi ni jora ibe yuromi ni jora e ka arawda nyorola ka foli ke kiden ka akobalili tola e sallila arawda nyoromi ni jora e ka foli ka ni ciden ka kaburu manja ni jora e ka foli bila ciden ka kaburu ka aku wala mani fihi balili tola wali ahsanu aku min kanyi al bodi an jihami wa mukhalatati rijali musokoni ikire mabo minye ambutasi mugo tintili ani chewu nyagambi nyogonya min koni kanyi musoki roma janya ola ire yado jama be nyogon tinti yoro ube ni chewu be ewa nyagambi yoro musoki yoro ma janya o yoro la wode kanyi wali alla yadunna man yushahiduha anna almar'atan yazuju laha qasdu ziyarati ani fana ni muso min tora ka ijo o yoro la ka foli bila ciden ka kaburuka ni muso mogo were ye eye muso were ye ukana miri ka fo ni muso min fulen ni ajora bake ka foli bila ciden ka kaburuka alla nyiri ya tara kaburinde jara alla nyina kata kaburde jara donc muso were fana kana ale fana ladege ko beta kaburin jara fa ya qawli insanu fi mahjur ni hada madembe tabila balili fenna wa taslimu limar ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yablughu haythu kana bonni hada madenye foli bila cidenka ni foli bila cidenka yoro ika foli be se cidema way munna ibn seminu yenni fo parce que abe doni ke bagaw bolo ante mena hadisa minna ko cidenye muso danga munum be takaburu jara an ko muso ka takaburu jara haramu do wala doni ke bawo ko har ni muso min tara hijiro lay tara madina baghiya kaburu so ikanata uhudi kaburu so munum be muso kanatu jara ciden na ka sheba fulen ka kaburu fana kanatai ko muso te kaburu jara donc seminu ko yoro de la sa menitar arawda de la isallira arawda in kono arawda ni kaburu manja ibese ka foli bila ciden kai balilite ka o yoro la mais akana soro ni ewa ibe nyogon tinti be ubini chew be nyagambi ani fana ko ewa ni tora ka ke fana ni mugo wore yaye i jolendo ibake ka foli bila kaburuka
akana miri konni muso inana ciden ka kaburu de jiara na fana beta kaburu jiara ka bila balili fende kono balili kera minka donc wala ko ni be yoro yoro ni ye fodi bila kaburu ciden ka ika fodi be se ciden ma ibe yoro yoro donc ni nyuma doni ko baw to yeni buno semunu yere ama fo ikata kaburu dade akon ki to rawula dale wa ko har wo nyuma ini mugo kana nyogon pousse ini wali ce kana nyagambi ani fana ni tora ka ke fana ni mugo do ya fana afana kana ta illa dege ka fon nin tara kaburi de jara le fana kana ta do akana ta bi balili fenna wala atoli de kanyi ebe yoro yoro ni ye foli bila cide ngai ka foli be sama donc wala ka famu ni muso min ya famu imma ko bi ka dina la hari ni tara madina parce que madina ta kunye misirinde madina ta kunte cide ka jara ko har imam na maliki ko ale ba ko mugo ka fo ne beta madina beta cide ka kaburu jara madina maliki ko ale boko i ka fo ko beta misiri dala madina ta kunye misirinde ni cide ko ni sallira farda kele haramu kono makka ka haramu kono abe komi farda ba keme misiri utola ako farda kele ale ka misiri la abe komi farda ba kele misiri utola donc ibeta ode kama ani ni ciden ko yele nan kan fentata katam misiri segere ka bato ka kono fo misiri saba ali kaba misiri ani ale ka misiri ani batil muqaddis donc ta ko madina misiri de kodo pour kata ciden ka misiri jara ka salla kono me mugote ta madina ciden na ka sebo ka kaburu nonun kama ibeta misiri de kama donc mugo ka nim famu ewo madina yere fana fule yere ate hiju yere programme kono ni mugo min taray ka hiju ke makka kana har ni ma she madina foyti ka hijula hiju bato yoro munun fora madina te ulula madina ta kunyere dro misirin fasamantia ani misirin foli donc ta kunte kaburu nononye donc maliki ko aleba controla mugo ka fo ne beta madina ciden ka kaburu jara kamale bo controla a fo beta misirin de kama kata misiri fo bo ni tara misiri fo ni ye muso de nin kaburu yoro saba jarate eka ciden na ka sebo fula ka kaburu jaratika bagiya ka kaburu jaratika uhudi ka kaburu jaratika toy ka sokono ibe potole mina ibe jati yoro mina toye niye foli min bila ciden ka ibe yoro yoro abe sama باب ما جاء في حماية المصطفى جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم باب نيبونداي ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وصده كل جناب التوحيد وصده كل الطريق يوصل إلى الشرك كن نيبونداي كو مصطفى على كم مغسوبانتي الله فصلي كالتوحيد فانفلا الله فصلا أني ني أي سيرا بداتو سيرا بحدا مدل لسي مشركياما كيدن يو بداتو كيدن كالله فصلي كتا توحيد فانفلا ما كيدن توحيد فانفلا الله فصلا كوسوبي سيرا بحدا مدل لسي شركو فنما يا بداتو نمبوندا بنا كما أوديكا آية دو وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم الآية قوله المصطفى ناكم مصطفى أصلها المصطفى في سبحانه مصطفى أصلها المصطفى وهو قيار الشيء وهي المصطفى من الصفوة في سبحانه وهو قيار الشيء وهي فين كفين سبحانه فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المصطفين مغوم على مغوم سبحانه شيدن de kausana be لأنه أفضل أولو العزم من الرسل
parce que ciden munu nu ba fuma ulul azmi mo dorun ciden de kausan ulu fana beye wa rusulun hum al mustafuna ciden de alaka mo sugantile wunye wal muradu bihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam min lanyini yaya akalla nyini be jommal mustafa muhammadu de don sallallahu alaihi wasallam wal istifa'u ala darajat alaka sugantila kata hada mademma daraja wudedo alaha istifa'u ulul azmi min ar-rusul daraja wudedo martaba category wudedo u daraja korota lenye munye alaka sugantile cide mununye ulul ajibum alaka sugantile kata uluma uluka daraja de be mo sugantile mbeka summa istifa'u rusuli o ko fenni ulul ajmi nunun ka sugantile boraye cide unto ka sugantile fana be sugantile utoka summa istifa'u al anbiya'i o ko fenni nabi nyum fana ka sugantile ulube sugantile utoka summa istifa'u al-istifa'u siddiqina o ko fe cinya tigo fana sugantilun ulu fana be mugo to ka sugantile ka summa istifa'u suhadai o ko fe shedi su ka sugantilun ulu fana be sugantilu to ka summa istifa'u salihin o ko fe mugo nyuma ka sugantile alaka sugantilu ye daraja de be nyugon kan en jogodela qawluhu himayati mina hama shay'a himayatu yemunye niye fendo la fasa idha jala lahum mani'a yamunaw man yaqrubu hawlahu la falsele munye fendo niye fendo ke ka fendo balami ala ka la kolini fendo ye puru mugo kana gerala ka akerefelaw dila chogo dola komi fon kana gere akerefelaw la yere ومنه حماية الأرض أن الرأي فيها ونحو ذلك أبو كونو دوغو كولو دو نوye دوغو كولو يمبالي كو جني كلا شينيكا باغون كنا سنين دوغو كولو ما أكيرا يه وري دو de la kola lawa ube akera uye kogo do de la kola lawa ube akera uye piu do de kala ube uye afo mugo de ko katani hake konela mugo shika baغون kana genni yorola uba fado ni mahimayatul arad ka dugu koro yorodo la pasa awa ka balilike mugo kana she qawluhu janaba bi mana janibi janaba koro munye amana yede janibi bi mana janibi wa tauhid tafwilu min al wahdati kele ko fara nyugon ka wode to ko tauhid وهو إفراد الله تعالى بما يجيب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات توحيد يرموني كألاك كلني نا واجب لندو أنك ألاك كلني فموننا كم الدالي أني بطو أني أكتغونا كمان كتو أواجب لنبا أنك ألاك كلني نوننا أنك نونون anku kere-kerani ala kelempewude anka ke kelenye nununa anka ka kelenye awajibilen do anka ala ke kelenye aka dalida kwa anka do kwa kelempewude dalike awajibilen banka anka bato bekere-kera ka bato beke ala kelempewude tay awajibilen banka anka ala kere-keren ala yere mankutu munun fa yere ube akachiden nenka ayetto munun fa yere anka ala kele banjanu ye kala ke kelenye akatogo na ka mankutu ye ninde togo ye ko tawhidi wa qawluhu wasaddihi kull tariq na ko ye sira bedatu ay mali himayati kafara ciden kala fasalike kata tawhidi ma lamu yadali abwaba maftuhatan yaliju ilayha man sa wa alama sirawu dayele lento ni akadi mu'min ni kata wa mushrikiya mani sira me ina doni o sira kata alama sirawu wa dayele lento kata mushrikiya fanama e cide ama sirawu fana dayele lento sira billa se mushrikiya fanama amo o sira dayele lento
ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك متشيدة نسيرة بدأ داتو سيرة بمغول لسي مسركة ما يابدأ داتو لأن الشرك parce que musrik ya fulere a azamu junubu be kuma bay musrik ya de ka fengore wole ka farala ka fengore bato ka farala ka ade ka bodini junubu be qala allah ta'ala lakum samin qur'anenu inna allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ala ko nim mo min nyem musrik ya ke saraka ina sira allah gara ko ale ala to ya faye ko alete musrikiya ya famoye ko me junubu min te musrikiya ye ko abo ya famoye min yaja qala shaykhul islam ibn taymiyah unzur radd al-bakri ibn taymiyah ka kitabu dobe ke do de be nayi araduke o cheinka akoy ko kitabu laje ibn taymiyah ko ashirkul asghar la yaghfiru allah akum fulanka fu ya fitina la ta yafa شيخ الإسلام ابن تيمية ko fulanka fuya fitini ko ala ta yafa li umumi qawlihi alaka kuma gorobali koso an yusrika bihi ko ala ko ni mugo minye mushrikiya ke ye fenwore fara alaka de doro ala ta yafima ibn taymiya ko aya min fulani nya an yusraka bihi nekira de do alama mushrikiya bo mushrikiya la ako mugo koni ye mushrikiya de ke ka fengore de bato ka farala ka mushrikiya kera chogo ko ale alata yafa shaykh salab ibn taymiya koni aya e amude gorobali de mushrikiya site bonena amude do nekira de do fana ewa konninka hari mushrikiya fitini fulanka fu ya fitini alata yafu yere haja wa ala haja ninka fa jami'u junub دونه جنوب بيبي مشركيا قرده لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على بالجنوب يا فمغيه جنوب من مشركيا من على جا فيشمل كبائر الذنوب وصغائرها من فلن ني على كوكو على بالجنوب يا فيه من مشركيا وبالجنوب كمبابنا فتني بتا ni mugo minya junubu kumbaba sera alama lagara boya fo ye ni jaray na jaray ni mugo min junubu fitini de sera alama aba ya fa ye na jaray me shirku ta ya fa a fitini na kumbaba be me ni shirku ma ya fa ya fitini na kumbaba faran fansiya jumambu ni nyogon ce jiyani lagara mushrikiya kumbaba na fitini faran fansiya min bu ni nyogon ce jiya kono mushrikiya kumbaba bi labo silamiya ko mushrikiya fitini ati labo silamiya ko o be komi kabaira junubude ati labo silamiya ko bon minye yomal kama do minye mushrikiya kumbaba ala ta yafa mushrikiya fitini fana ala ta yafa me faran fancha jumambu ni nyogon ce lagara mushrikiya kumbaba ni donna jahannaba kono ode kama ite boabara ibeto jahannaba kono de bon mushrikiya fitini ala ta ya faye mena ya soro bara nyuma bawdo bi ngolo bara nyuma nunu ni mushrikiya fitini ala ma ya faye no yuka bara nyuma do mi jane fandon kono kay kiyam mushrikiya fitini do mi jane fandon kono ni ka bara nyuma giriyara kateme ka mushrikiya fitini kay bekisi ate ya fa meni ka bara de giriyara ka aya soro bara nyuma bawdo soro le bolo munum be mushrikiya fitini pese ibe kishi kele ni obani mushrikiya kumba bace fulana ni donna jahannaba kono hari ni bara nyuma mase ka soro bolo min be mushrikiya fitini pese ala ta ya fima meni donna jahannaba kono mushrikiya fitini de kama abe komi kabaira junubu ni ka junubu hakke janina kai ka mushrika fitini hakke janna ka boila ibe bo jahannaba kono be tar janna me kumba ba ite bo fashriku laysa bil amri li hayyin alladhi yutahawwanu bi awa mushrikiyate ko no goyede mushrikiyate ko no goye ni hada madum ben no yakenay fashriku mushrikiya fulede yufsidu al-qalbi wal qasda mushrikiya bi hada madin bi sukunciya abikal la nyin wuciya
أبي دسكون تيا بيك الله ينوتيا وإذا فسر القصر فسر العمل ني هذا ما دين فنا كلا يني تيا نبارو كيتو ويكا بارو تيا لين إجال عمل مبناه على القصد باسكو بارو جولم بلا يني ندين غنيا عندك قصر يمونيا غنيا بارو جولم بلا يني نونو دك لا يني من بيد دسكون كونو غنيا من بيد دسكو بارو بجو ودك قال تعالى لكم مسامين كروتالنو من كان يريد الحياة الدنيا وجينتها ala ko ni mo min yi ka baraw ke ni ebe jiya ka nyanama ya damu de nyini jiya ka nyanama ya nafa de nyini ni ka baraw ye ani jiya ka masirun ibu ulu de nyini ni ka bara nyuma ye nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubqasuna nunun tigla mo nebu ka bara sarada fa ka duma jiya kono yente foy na kasala ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar min nunun tigla mo de foy tu yella garani tasumate wa habita ma sanu fiha uyekum munun ke jiya kono uciana wa batilu ma kanu yamalunu yebara munun fanake ukabara uciana kabaru be ciya la gara wa be suratu huda kono wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati aw ciden fanako ko baraw be kenen nganiyade ijja wala فالرسول صلى الله عليه وسلم حما جانب التوحيد حماية محكمة تشيدن التوحيد فانفلا أيا لفصل لمي ناكا جيري كوسوبي لفصل نايا لفصل كاللبي كاللفصل لبي كوسوبي وصد كل طريق يوصل إلى شرك cidenye sira be hada madel la se musrika ma ya bedatu walau min bayidi har nas o ye sira jande hari no ye sira jande ni hada madon do ka haklila a nin koyin ko ne kan mo la se shirkuma a kajade hari no kera o sira jawna nyugona de cidenya datu li anna man sara ala darbi wasala parce que sira janyana chogo ni ba ke katama siraka ina sede sira janyana chogo ni be tama siraka kata ina sede donc odi ato hari sira ja kata shirkuma cidenya datugure parce que sira janyana chogo ni be tama kono de bese wa shaytan yujayyinu lil insan amala su'i sayyan fa sayya awa shaytane fana be bara jugum masir hada madenya kordo doni hatta yasilla ila al qayati fo akil ila al qayati fo akil la se idam ila qayati fo akil la se damma shaytane fana be taniye doni de ko jugum ka masiriye ka taniye doni fo ka se damma wala wode yato hari siraja kata shirkuma cirenya be datugo wakati sera aya in kajade aya in tafsiri kajja kosobe amba bila ni alaye der sura iranna inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله المسائل قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بي أرابا سوية هجريا باكلي أني كمناني أني بناني أني وورو شهر ربيع الآخر
من هجلا سانكالون نانينا بسويني ومغاني ولون فلاني مولاد النصارى كجاتي بافلا أني مغاني ناني سانكالو تانا بسويني وبساباني أمبي داودا بو مسجد رجاق وامبو كونو درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو كتاب التوحيد بوندا منا كون مننا كوني دان تمنا مغنيمو كاكابورو بونياليلا كدان تمنا مغنيمو كاكابورو بونياليلا أبي مغنيمو كاكابورو لبا كوكي بولي دي نوبي بطو ambo o bonda kam masailawde kono ako fihi masailu akon ni bonda tiru doba kono masailaw doba kono al-ula masaila folo tafsiru al-awsan ayeboli tafsiranye boli koroye minye ayo fanye وهي كل ما عبد من دون الله بولي يده وسنو يده فيمو فينا بطورة كفر علىك سواء كان سنما أو قبرا أو غيره وبطو فين كرام منما يسا وبني قبر دوا وبنا نغنا فيمو فين بطورة كفر علىك وتغدي وسنا كل أوسان كبولي akera monimalama de dosa akera kaburu yesa akera ulutana yesa fengo fembatura ka farala ka to de ko boli donc bonda hadisa nye o yiranna الثانية تفسير العبادة الثانية مسائل فلان تفسير العبادة bonda inkonona aye bato fana tawsiranye bato fana minye ka koro fanye وهي تجلل والقضاء لمعبود bato minye yere doya ani yere majigi bato fenye خوفا ورجاء ومحبة وتعجيم كايره majigi ki yere dogoya bato fenye o doronte fana de iki yere majigi ki yere dogoya bato fenye khawfa ni be siranye waraja ani nebi ijigibe akan nemaka wa mahabbata ani niba bato niba kanu wa tajima ani niba bonya bato ininde nibe ala bato e munye ibada e minye yere majigi alaye ka ala bato ni sira lembe ala ka janga kata koro i jigibe ala ka nema la ni be ala bato ni ba kanu ni be ala bato ni ba bonya li qawli chiden ka kuma koso la tajal qabri wasana yubadu akanan ka kaburu ke boliye na ba bato donc minye murjiyawo uluye ala bato ni jigi doronde usiralenta janga kata kodo uba fo lema murjiya wadi ato salafu doko mane abadallah ni mogo minye ala bato bi razai kon jigi ba kan nema la doronte sira aka janga kata kodo nema bato ni kasira janga kata kono koro nya baton jigi be akan nema de la fa huwa murjiu murjiya de man abada Allah bil khawfi faqat fa huwa haruriyu ni mogo minye ala bato ni ala ya siranya doronde konne be ala bato ni aye janga kata munun fo sira lembulu de koro doro fana ye haruriyu qawariju de fana parce que lu fana de ayatul waidu nunun takabara kenuye aya munun nana ki jigida la kanema ka kulu toy man abada Allah bi mahabbati faqati fa huwa
ni mogo min fana ni aye ala bato ni kanu doronde fa huwa asufiyu sufiyu fana ulu de be ala bato ko ulu be ala bato be ala kanu de doron ulu be ala bato na kanu de o kofe ako mani abadallah bil khawf wa razai wa mahabbat fa huwa mu'min ni mogo min ala bato ka sirala ka jang kata koro ki jigida ala ka nema la ki jigida ala ka nema ka ala bato ko ni ba kanu de ninde to ko mu'minin